ام به درس دویمین یا رهنامه زمان کردی کلیان رادنگان لپیشبری ونه امی ایرو جرا یکمین لسر تخت نویساندنه حول بدن کلیلین رادنگان جواره و بیجن ام دبیجن شخوان ناوی پرتوکیا دبیجه رهنامه زمان کردی کلیلین رادنگان کلیله اف کلیله چیه؟ ام جی چرا دبیجین کلیلین رادنگان واتا یا زمان کردی ده چیه؟ ام اینها به هفره ببینن دست پیکه ام دخوازن چا چیکن ام لویده واتایا هن پیوین ام نزانن ام به هفره حال ویده بشکی وکن بیجن چه؟ بیجن فرهنگ فرهنگ ام بنوی خطاکی لیبدن اول نو هم دخوازن وسا بیجن ده زمان محل حاضر ده وکو هیا و وکی هیا اما ده کارانین روزانه و یا نویسکی ده جی زده جه هف فرق و نوع وقتاندش بر پر تبلیغ هوی چید با اما اینها هول بدن و فهم کن وکو وکی نه هول نو وکو او بخویا وکی نه او وکی ویه اما اینها ترکیه های بنویسیم بلکه باشتر وره فهم کرن وکو olarak vaki gibi. Nad rawşa heyda jwaku raji u jwaki raji te gotin vak yanji vaki. Evci sakatiyek mazın bukharatine de aliye fehim kerine de. Mesela tamaşa bekin es vaku havar gabar lvedeme. Es havar gabar. اما از وکی هوارگابار آن وک هوارگابار لویدیمه از نه هوارگاباره از هاتمه ویده تخلیط ده هوارگابار یعنی سری وید یعنی خود حاول دادم خواه بشه پینمی ام فرقه که پر جدی نابره وده هیا و اف سقطیه که مازم خارتینه یادی هوانو مگو کلیله چیه؟ یعنی همش چرا تی واطه پی و کلیله چیه؟ كليلة أظن أفجي حالي حاضر جرا دبيجن شفرة بله تماشام که مل ویدی گوتیه داباش چیه؟ داباش امج مجاره را مجاره را دبیجن داباش مجار یعنی مشاش کر و حاصل ورینن می چه نویسنده بیا می داباش نویسنده بیا داباش چی بی مجره چی گوتا مدگو مجار zaten tezani havcana kem Türkiye'ye benimse مجار اكيد چه هيا ام بنویسن رادنگ Türkiye ve amcelet bejin çit bejin kök ses var hasıl ما هول دام چند پیوا
ورگرینن امین ها دست خواب که هر کو هاتن بیرامه امی وا پیوا دوباره هر پیوه که اوسا زیده نایب کارانین ام بکارتینن هات بیرامه امین نه هم چما جمجاری را دبیجید داباش امی ویجی که مکی وکن نه هولو مجار جه مشارته ده هر زمانی ده پیوین چاندنیه و پیوین زانسته هنه اصلا ده زمان کردی ده مجار پیوه که چاندنیه نه یا زانستیه پیوه زانسته دا باشگیرینا بشیه مثلا بش هیا اون زانش جی توایتی گشتیره تی گوتن بش جی پارچه وره جی تی گوتن دا باش حالا حاضر اوه تمام ما ویدی کرن دست بکن نه ما گوت امی هول بدن 15 دقیقه ده هول بدن کلیله ده زمان کردی ده تی چوات هی بله کلیله جبیجه یا جبیجه یا ما کیتیا رادنگه دیگه ما کی تیا رادنگه دیگه او توای اندامین او توای اندامین کومبیناسیونه jouer den türe kirin ra em çi dibêjin em dibê kirin ra kilîle tê em bêjin gotin belê ji bêjeya hem bêje jê wê dibike hevano bêje em ji qavrama tirkî re dibêjin bêje hevan kavram türeh kirin ji xwe türeh kirine yani dema tiştek türeh dide türhên wê jê dibin jê re tê gotin türeh tirkî jî ji kurdî birine türetilme türeh kirin belê ji bêjeya makîtiya radengê dike û tevaya endamên kombînasyonê ji wê tên türehkirin re kilîle tê gotin kombînasyon hûn dizanin hevalno di zimanê kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin her tîp kombînasyonê yani tîpê nedengdar em dibêjin kombînasyonekî sembolîze dike kilîleyek ya vê kombînasyonê heye xwegihandina raza wê kilîleyê giring e aha em ji wê re tê gotin kilîle di zimanê kurdî de me got 21 radeng hene û her radeng kombînasyona sembolîze dike û kilîleyek ya radengê heye